ATM channel viewer zo sinabon chabin ka hinlim su ke kedavin phat pha ap wa hachnu pen pathimin chu sang tani thangba kedave sabat ni itiu chong ani chungchang thudol hi yung khawlim su kevin tam ta in sei su ke tawin ikil naw i sei saw zo siu chu mi tam ta he them su kevin kala khana ama chi pi le ta san tu kitu lo mana bible tu se hi jong le pom nom lo jing a alung su ta jing ni ho choi le thil cho mai ta in ai la thuta ngai lu pathin thu ipm ti zan nom jing ho lungkot hong hon i het thim theina zal bin no ho zalin pathin min sang ta in thang ba bin pathin thu le lagawa i khan to jing le ti ka sei do no mai e chorma ni ki hi lo sunday ni chung chang thu do jong yung khau le mo bin hi di chun mi tam tan jong thil het thim theina i nei bi nai tu nya jong chorma ni chung chang thu hi tham khat i sei be di wa e chorma ni ki ti ting le sabat ti nai jing sabat akiti le chorma ani sei nai in ya chu khat zo yo chu angai mo chum angai chum nong di lo he ai la ai ho la hin sabat akiti ting le bila thol lo chorma ani kiti ting ta le athu chu ngai no sadi ki ji hi chu pgm ti ti ngai le chorma ni pathin thu ta kiti chu pum heya e he milwa ilung thimu ita sannaw kiti mo mo nga hi ging mo mong talo ai ta zia chu Israel chate kumjali Egypt su nu yam lai ta wa pathin ai mil tabang dana chi mo ai mil ta je wa cha ngai hai sa khao in hen lang jong le to ai inam piu i ho bung su chu ting tal ila wa hi tabang thu tai pathin ami te aman cha dung zia ko na olo la hongin pan ki ai ta in idam bail egam su ni kha ting le chornga ni hin pom theya hin het thima mi tam ta pathin chornga ni thing di ta ni jong pung tul to ding ka ta sani na he his ding chun pathin in itaw naw sang jing han lang phat thei bu han ti chu tu nya ka taw mai ki de so pite ho tu chunga I khawlim kin na diu hi sabat chung chang tu dola kinil bautam na umho alhang pe jesu christa hin kwa ko na inivet yu ka de ai chu christian te la jinga jong hi chorna ni sabat akiti teng ta la hin ke buina pe cho ki lang hin na ki bung khan na ki tu mo na chu pe jing hi cho sabat chung chang thu hongin ting ta le chen ya chu he je subject hi ai ho ki bui pani hi povin jesu christa phat lai jinga jong buina chanom pana hi tai ya chu jesu christa in itabanga hi chu bui no hi ani ki din te pia itabanga ani sim phat jia ani su lhap jia hi cho chu tu nya e dingo chu ting ta le amma a ko na chi eihil diu he chong le tu le christian tam ta chun jesu christa jing in jong chornga ani apal ke ebowe jesu jing jong chornga ani asu ke ama jong chornga ani in boy ti chu tu lai christian tam ta ho pom dan le din dan ni chu ya chu tu ni subject a jong hi jesu chornga ani pal ke mo mong ham chu ting ta le jesu christian chornga ani ani lo mo mong ham hi cho chu tu nai ni vet di oh lungnut tan ni ngai ven apo hang poi mo di sabat chung chang chornga ani chung chang jing na sei ka ngai ngap ta poi ti mi tam ta kyu me angai nom numi ngai dingo angai nom lo no ngai lom no ingai lo di jing ATM channel in pathin thuta ke phone na in pathin lagau thing a ho pia thuta angai lo ho zo sidang kot kyong mai hi channel lai view ki ho lai po in mitam ta sei zui dinga ki sim goi poi ai na lagau khat pathin in a hu do nom ho ngai lut na za thu ki sei de chen hi chi phat bang thema pathin kon o zo si cho am phale anun nom hi ti chu ka sei do nom he jesu christa hin khwa ko na chornga ni chungchang thwa buina ni tu ho hene ve hi ti ven ini zil diu ini sim do gut diu e ho dinga ipi mam ti chu imu do gut diu he alhang pia jesu ni tabanga chornga ni chungchang thu buin ho he deal ni bolem ti ho chu imu do gut diu he jesu christa ministry anato pathina ato na hin khwa ko ni hin simpan hi ti ven chornga ni chungchang thu hum lot diu he hoi te ke chan nga hi ti mas pena bible cha ka sim no nom chu chi methu pong ko chang som thum le ngai sim ti ngai le zowin jesu khutin le veng tin awa len a ke khop naw in tina thu hil len lengam ke pan thok pha a hil hang len hi veinam kim nanam kim adam sa tan a hi jesu christa chu khutin veng tin ati village town and cities ati jo english power na hi tia chu mun tingam tina chu thu hil le ti english power chu preaching and teaching aboleti cho khabele preaching bolen khabele teaching aboleti tu nai thu se oi teaching ai preaching long chu hi thau nan tin ain la preaching sang chu teaching model I ha chi pi we yong le ani nya chu
Christ uplifting message si su ke Christianity teaching bol han jong Christa choi sang ding preaching bol han jong Christa ki pan thu pha bo choi sang hoi chi chui a bon chi kya cross a ki su tu cross me nei lut na thu hi me ya chu Jesus Christian jong preaching teaching ani bol jing in ATM chena la jong chi chu ki bol jing na ya chu khutin veng tin a ki khop nau tin a lut he ti chu na Jesus chu a ki khop na mun tin wa lut he ti chu ipinya Jesus Christa ki khom jem so pi dio Hiche hi Jesus Christa ki khop na chu Bible ki chin ta sei su ke luk bong li chang som lu a sei lit do na Nazareth ko hongin chu a chon ngei na bangin chol nga ania chun ki khop nei a lut in sim ding a ding tai ati imu su ke chana Pathen thon ki chin ta se Jesus Christa chu ki khop nya chu ki khom hi che ki khop ni chu chol nga ani hi ti chu Bible ki chin ta a se ya he che chol nga ani ki khop nei na chu lu na Pathen thu sima na Pathen awa choi ti na hi chu ya chu tu nya hi e ho chol nga ani nit ho Pathen thu pi bang ta chol nga ani nit a sabat ni a thien thon ni bang ta nit ho mi tam ta jang kha be le azon te no mu chu mi ho pe na Pathen ho lo min Pathen thu sim pe na sim lo sabat ni po ti amin se ai wa so pi tu nya ka se num e hoi koi hi ham ki kho ngai jesu nung zui te hi hi lo ham na jesu nung zui te hi bin hu hing pu jesu Christa izui pau chu chol nga anya ki khop na aneya Pathen thu sim je ne ya chu ikilit sa pi du ta ki thangat pi ta chu he ti chu ka sei do nom zo in min hi tia chu izon te man le ai ni sat na chu lum nyau na di i ma cham lo wanui pum pia tam zo in ni khudang ni han lang zong la Christa nung zui mi khat le ni jing zong Christa chon manga chon chu Pathen ki pa na zo ai ti tu nya i phon do nom he ni tia chonga nya ki khop zia Pathen tho sim ji zawa chu ipiti tam luk bung li chang som li ho chu isim kit dinga le ni sa hum ko nin hi vei chom ve ya anadam lo nei ho chu amo chu akoma a hin puizun chule ama chung chi wa akhut ngam awol dam gam tan he ya chu chor nga ni ong ki chei ni hlum chat le jesu ko ma chu healing ministry dinga mi ho hi hungjiu he ti chu a ki sudam dinga hungjiwa jesu chu ki sudam sa he ti chu ya chu dam na ngai cha ama mi ngei lut na he thima ami ngai dam na he thim chan chun jesu na sata ngai dam chana a chon se na su thinga anat na ho bol dam the chana bol dam pi jesu Christa chun clinic a honei po in hospital a honei po yeso piti ho a hin la mun tin gam tina hi tia chu chi le va le a ati mun khat se ti pon chi le va le a ama ngai lu ama thui tin a chon se ngai dam na he thim ho zo si chu ki chen ta amang sunga dam na ni chang he mi zo siwang dam na chang poi ai na athu he thim chan chu dam na ni chang hi ti chu a ministry ki mu in chu thing ta de chor nga ni atam za jong jesu mi ni su dam he ti chu ki mu ai le chor nga ni mi ni su dam no a hin khat be le buina tu in khat be le buina tu po ne chor nga ania mi ni su dama buina tu lo na thu sim khat hi ga ve hi ti me chalai mark bum khat chang som ni kha pa som tum la kha isima hi le chin amo kapar no ma chi lut un chor nga nin ki khop nei na lut un thua hil beijing ne atis chor nga nin dis na chor nga ni vel vel bible say jing jesun sunday ni hapon chor nga ni nga na ki khop nei na ni chi he jong chuting ta le hi chalaya jews mi juda mi tyo jesu phat lai mo sunday mong koi mam lo bi jo na ya chu mi yo sim chor nga ni ni ki mil tam ngai lo aman dan tu sun ho banga hil lo ma thunei ta banga hil zu in mi ho chu thul chu ki dang asle ne thu ki tia chu na jesu ni ani e chu thul lo pi pe ni chu tu ne obem be ma pathini wa chu jong a ho ye na ai rai le hawin len ta ta isa wa pathini wa chu mi dim dim ki kho bo jong a thu pi ai la so pi tio Christian hin khu igi pui naw di ta pa chun thu chun an pu ding ai chu jesu Christian a bol chu he chlai ma nai ama nung zui ho chu hi chi thutah a chu igi pui du he ti nai ya chu tu lai e ma lungel gel e ma ngai dan e ma nu isa dan ta chu pathin ho mi ki tam in hi chu hi lo ding thu a chu thutah pa chu i hin ma hi cha chu hagau na le ki pa na i mu le ti chu pathin in athu thinga ki chen tai hi le chun ki khop na wina chun hagau bu wa mi khan omin chule ama chu
ahin sampejing Nazareth Jesu nang le ke ho ikemat now I uvem in is a sumong wa hunga ni him nang ma koi ni hi ka henai pathina kon athing chu na hi anti cho ya chu chorngani ki khop lai ta wa chu thagau bu vop khat mi khat chun Jesu Christa ministry chu na sata ahin su boy gut ha hum peng za jinga athu la le cho ai le chalai muna chu Jesu pi bol tam chun thagau bu chu mi pa in ha peng a peng hong pot do tai ni chu Jesu in thu pi a hi dia cham ma chu thagau bu chu ala do pi asu thing pi hi tabang na nei mi ho hi chalai khanga chu na sata ani hat mama ani lang mama jing khat so ye chu mi koi ma pathin thu he num doi Krista ani mu chin long koi ma num doi ya chu satan na sata mi mo abum he ti cho wanui le sit pom pi hi koi ma chan messiah chu amu do the no na satan in mi him te hi pui ma tha the chan pui ma a su dam mo an a athis a thila phalo thagau phalo a eng bol sa mi ho chu gen thei ta ni hai jesu ni cho cha ven ani khutu je ti chu ya chu ami khutu ju Jesu na mo khutu e po in thagawa hin na di ta anei na diu pa chu Jesu Christa chu ngai lut na gil ta ne ngai lut he ti ki chin ta mo na chu mi yo sing ki dang sa lung dong he jing ta we ti chu Jesu mi su dam chu di chun khat la khai ki dongun hi chi ti hintem hi chi thil tha hi aman thu nei tan thagau bo thu pin chu de amang chu athunun jing we ati ni chung galili gam kim wer chang si amina ki thang pe jing tai chilai thu simi bating al Jesu Christa early ministry cho pathina hin to patil lai cho ya chu chornga anya mi su dama thagau bu ho no da na thila bol ho asu dam pi a na hi veiza chum chum asu dam pi cho Jesu na su dami thila bol ho bu hi po in na za chum chum ho jang ati ya chu Jesu hi chinat na kiu se tia concentrate bolum po na zo si ati tu ting ta la asu dam na hi chornga ani khoi ati na ki chen ta se pathin thu so le ki khop nei na ko na hang do in Simon le Andrew in sunga chin Jacob le John to so le alu pe joni ai in Simon no papa chu akus in analumin chin amon anat thu chu Jesu a het sa pe joni chu ti chun amanu ko ma chu chin a khot ni tu in akai thau tai ti chun akusi chu a hajing in chun amanu chu amozan le na pang tai imo chana Jesu Christa chun thilha doi le kau ti ho bo sia ani ki saboi pon chong le mun khat se sia platform khat atuna bu khat asa e ja chun mi ho ko ho ma ki chapau sa ta kin thila ka no te thenong ho na lo lo thilo ta Jesu ni ki chapau sa loi lai ai dam mo na nei ta husi na gim nei ta so tu lai cholera ham malaria ham za za mai thei cho chalai medical history ho chi ko then na le na hi so ta bang jo su da mi cho ele tu lai ya ho cho kau ka no ro thila ka no ro ati dam lo ta hospital a ana dam mo kha ta san ta ki tau pi sang dam thelo na ki ta bang ta che diabol ki chip mi ki ta me cho cho ta bang chui tu nya Jesun ka het pha lo ding a hi ke man ka het pha lo ding hi ta ki chapo sa ho cho he thilana to hi na ki chin sa ki lang he thilana to na ya chu thilha bo ki chi mai pathina ko na hi ting ta la chun mun kha se sha ki chapo sa pon tin mun kha se se am pon tin na a hin la un choma na za chom na su dam thei ding ama chu kilit sa na ki ti momong ki mulo ding min sit na ki ti momong lo ding na hi ho chu ki chin ta ki mu do he hi chu hi chlai mu na chornga na mi na su dam noi Jesu Christian bui na ki ti momong an tu lo pai mat chan jong achung thui ma chan sei nai lo hi chi tu simai aki pat ti lai a chu koi ma chan bui na sim nai lo Pharisee so sa du ka han aza wa jong le ama chu pathina ko na thil bol thei ta ba hinam yo agiam pi wa na za agiam ba buina sim thei koi mam nai ai wa amin chung ki thang pan pan cho Jesu cho amin chung ki thang pan pan hi dia cho amin hum chi cho Galilee Judea Jerusalem Samaria na pom pia chu Jesu Christa amin chung ki thang hi cho hi chi ho cho ni hi chi pe na koi ma chan buina ani nei lo ai chornga ani amin su dam jong hin ai la next story ga da ki ti chornga nya Jesu Christian buina hin tu pandita cho ahung min thangta ana to jo hung chi jom hi ta cho hi cha chu mi tam tan chornga nya bol cho avet hi kiu athil bol ana to at to say ami ha aki hai jo si avet hi kiu Jesu chu mo sa te ding kan te ding mat pom te ding ti gu mi num cho na le hi cho lo chu ni chalai tu sim ka ki mo nei chiwang hi mi su dam na tu sim bang ei po in a hin la chornga ni chung sang to ki sei kha nei
mấy thiếu bung xóm ni chang khát bát chang get du sim mai le hi chalai chun chol nga nin jesun chang le zo nin ati cho a sei yu te gil ta vini le chang vu si un ane pan ta vini a hin farisai hon hi chu amu vin ama za vetan na sei yu ten chol nga nya bor ngai lo bol ve atiu ta cho farisai ho na i vet dai le jesu chu achi na tin a chan hi ui ti kilang cho lo zawa chang wi ga siwa aga alam zo na zo ani mu pha pe ki no cho punya hi chu ta bang hi mi Pathen kim hi cho inungi ma sei siding mi tam cho Christian ko ki disna farisai ta bang ki tam cho saving tam ta mi lai sei te na bol hi ima cha hi lo cho so pe te ho chang le wa chang vui ham ge hu ho ham kha choi ta hi aga hi la wa ga ki hui thi ma ati wa ba na ga ba se mai cho na i vet na hi le chun ima cha hi lo cho ai wang chalai mun na chol nga nin chang vui si wit an neu we adi chu i vet na hi le legalism pura legalism lu ni cho ai ma jesu christian chol nga ni chan dem hi lo bin i chalai mun na farisai ho lung thim chui cho jesu ki chin ta dem ele christian tam tan che bible chang ki sima jesu chol nga ni ni apal ke tai ani boy ani thim boy iti ki a jesu zo chu imo sa akidwa imo sa akinu cho mi ki dang ta chu ama chu i pathi ni he tiu i ho pau jesu christa chu he tiu ai la farisai hon ango na pen chu i ho farisai lang zo ai pan wa farisai hon jesu ngo na pen chu i ho ng ya men pi ki wa jesu chor nga ni pal ke pa hi ti sa akinu cho koi hiu koi tabang hi farisai ho tabang ma me hiu chu lai ho chu tu la in kyu man lang ile chol nga ni no idem wa imu siu tabang chu farisi ho lang ai pan wa jesu chi sei si lu tin hai cho christian te ki gelo nga ye na ki gelo nga ye ya chu farisai christian ho tabang hi diu ka dei poi tu ni jesu chalai mu na chol nga ni chungchang adem na ma cham po in chol nga ni pal ke na jong ma cham po in a hin la chol nga ni pal ke a hin ngo ho chu farisai ho farisai ho ni ta thota ase farisai ho ni ta jesu christa chu di ta ango na kham atu simpum pi he su ke we Deuteronomy bung som nil thum chang som nil nga ho sim nil lang Leviticus bung som nil thum chang som nil ni ho sim tom ti chen ta jesu na si lo rai zot pa ding jong le chang vui chu ki si ani jing thai akung wang sa lu lo ding hi tio chu mo si dan thu pi anom ya just like mona sei yu te na mol pe hi mo si dan thu pal ke na jong ma cha jong lo ding ta la chong anin dinga legalism na ma chang lo ai la a hin ngo holoi pa hi chi farsi holoi chi legalism chu dan ngai sak mana chong an ni pathin ngai lu na wang hi ta lo na ni chu jesu christ anung dil ta la ki chin ta amu chin a chon sit na phat mo na cha he ya ju chi tu simai jesu chong ani pal ke na ma cham lo so pi teo ele jesu ni chi buina pen chi pt di la bola pt hin su ra ma chun jesu na za ba david aloite agil kilwa abol chu na sim kha lo ham an di da chu chi first samuel bung som ni la khat na mai chi tu sim pathin hui na lu na thim pu te lo man aloite jong ni ngai lo ve sa na chang lo ani ji mu chu ai lo la hui na thim pu hon chong ani nit lo wa jing un thim mo chang po bin a hi ya dan thu ba ki sei chu na sim kha lo ham ati chu ya chu igil kil ting le chu ne le cha chu ne mo he po chor nga nia chu igil kila le ne ding do la hi anadam lo kha jong ma le su dam mo he po ki ho chu hil num ne jesun david example hin man chu david chu abimelech soloi koi khamo chu gal sat to ong pe ma chu gil ki hi chu e wa thim pu pa ko ma chu chang ha ne ding thuma thim pan ne lo chu pathina ke han sa chang ha bo me ti chu e wan chu ngul ham nu mei to kitimat lai lo lai ho ba ane thei a thi nga ki koi adi chu eman david in agil kil pa ai achu ke yong phat sin gal ka kon tin nu mei ka za molin thilbu ka tong hapo atia chang ha chu ki phatlam lo ta ne jinga thim pa a phal pi a chon si na ki sim lo he ti chu hezu dan do ki kalai po agil kil ta ya chu ahun le phat dong zui ta chu pathina chang ha chu agil kil ho ki wa ding hi atia na ngai lut na ki chen ta dan chu le khus a david thilbol chu pathin approve abol chu he chi chu akom wala mon sei di hata lo jo for example ya jo so pe de jesu christa ni ki ngo no hi farsi ho lungthim si na ko na hum pi ngai tu nya jong nang in jesu chornga ni apal ke na tia na jesu chornga ni boy ne tia le farsi ho lungthim na pulai christian jesu nong zui nei boy ti chu na ki de ti ka sei do no me di am ka sei chu ne them su ke do ka ta sa na
a chaina che jesun pi sia i zenam tile miem cha pa chu chorngani pakai jong hi di chula chorngani pakai seiji ho thil bol chu chon sit a hi tia a seilua thil phazwa approve a bolai le nang le ke mi chon sim hem chu jesu chu chorngani pal ke ta iti ingo na ding phum ham tu nya chi chu gi yal do le chorngani pakai hina cha chu na mu taw sala mi ning na ke chorngani pakai ka hi ke chorngani nei pa ka hi e sei yu ten chorngani pal ke pu ye chu no hon sei ning na nei po we thip chat kin ka he nai chorngani thil pha bol chu dan nge hi kin ka he nai kin approve ka bol chu approve hi in no sei si le no sei phat man wanga chorngani chu thinga bu ding ei po at di nom nai chu so pe dio ya chu tunin farisai ho lung thim po hi ti we ti ka sei do lo me it's joy jesu christian ki chen ta chorngani chungchang buina ani deal ani bol dan ani so lap dan ho choi ele chang ko nai hung kin ale chiom kin chin chwa ko na chi don ki khop nin alut in a hi chin ve bin ha chun a khut ngui khat om min ati da chala thil ha doi le ka ho bo sha ki samui lo cho jesu adam lo ta ta ho cho su dam tu nei ho la thil ha ka no lo ka ka no lo ta ki chapo sa sa lo ana dam mo a su dam kha ko yeme ha malaria na bol dam ko yema a khut ngoi a khut zeng a lang thi a bol dam ko yema khubanga pathin hong ki phung lom lom alei tulwa pathin ki zam liu ding hong ki phung thei lom chu chan pur pum pen na yo si chon sit yo si thing ni la ki lom lo ya chu i chi lei tu la thilo woi thilo di chali we ti tu nya chlai mun ka phun no no chong le jesun su dam na to he chong ani nga na le bol he ti ki chen ta bible chang pho chin he ai lai chi thilo ho lo chong ani nil kal pe na pom kin ya chu i chi bible chang ho kain siman no ki chapo sa he jesu bol ka bol he ti to jesu bol anti christ na to lang pa tong ni win pa kai jen ka het pha lo ni hi we ti ro chu ni hi cha chu pi sai ta chu in het sit theina ding chonga nya hi bol dam dan ngei ha hilo ha tin jesu dong ni di chu chonga nya mi su dam hi bol ngei ham bol ngei lo ham ta jesu chu patip na hong bol chu chu da man za na la wa khat tun kel ngui khat nei han lang hi chu chonga nin ku khu a thalut tale gamana ga lui do lo ding koi nom bem ati pi ta chu ti chu hi le kel ngui sanga mi mi ti man lu zo he tam he jun chonga anya thil pha bol chu dan nge he ti lo pi dan chu chonga ani hi balden ding ei poi ti ha chu jesu tu na ai dan je a chonga ani kin ei poi so pi yo krista ngai lut na wanga chu chonga ani ni ngai lut na ma sa jing ngai ma legalism wanga chonga ani ni ei po win krista ngai lut na wanga chonga ani ni i di ti ki chen ta pathin thu na phun do ai mu chin chna ko yam Pharisees ho Israel te ho Pharisai ho lungpot ha chu chornga nyo le chilwal loading pu gi nyaw kha jong dok loading bucket na baltin tuyong khai loading lift a ko press khat bor mai mai yong lift a elevator ham lift a ham ichi ti le button mai mai yong me loading ti hi chan nya che legalism ma chornga ni man cho ai chu chornga ni pipan ipiti de ham ti heta lowa chornga ni nei pa dan jo amho ki gyan cho ane pa ni pi de ham ti heta lowa amho ane pa gi yan lamba cho a chornga ni man ho zo siu cho mem ho denga po gi jing na nom do cho hi chui cho jesu christian hi dan chong sim ta cho new testament ai chornga ni chung ngai lut na zo ai freedom zo ai zalen na zo ai ati anadam lo ho denga zalen na hi ding su dam na ni ko bu gi ni ho denga pu jang khai ni ko atia na hi tia chu judat tia hoin ta salam jing na chong ani ni la pa jesu thagau to dola krista ngai lut na wanga chong ani ding hi dan chong pa china na la wa mi khat kel ngui khat khi la sai lang ko ma kai do lo ding ati hi dia chu question bole chong le kel ngui bong chal ki to ban ne het them thei wai le gan hing sanga gan cha sanga man tam no chen hi lo ham ati he jesu na ya chu jesu in chong ani chu mi hem ngai lut na khat na khat ki ngai lut na pathin ngai lut na mi hem ngai lut na chong ani chung ban ding hi ati relationship ati na cho 10 commandment ko velo chen 5 1 apa na 4 chen ko relationship with god ai in 5 apa na 10 chen ko relationship with man ati ya cho pathin dan thu ki chu pathin ki ngai to ki ngai lut na mi hem to jong ki ngai lut na ki chen ta pho che
pu gi ding macha Pathen sim doi ya chu cái chiến ta chor nga ni chu hoda jang khai ta hidan dan je ta bang mai mia dan le mul tam ta kan khwam man na pu gi sa pu ding lovin jang khai ta kipa ta nawa sela lung kipa ta chor nga ni ding hidan anna dam mo ding kipa na jong hiding bu gi ni hoding jang khai ding ta jesun pu gi lin ta ipu jo amul hap la zo ai aman chor nga ni pal ke poi ye cham ma chu chor nga ni pakai cho phan mi pa ya chu no khut hlangin athi chu mi pa chu khut hlangin le alang khat bang adam hil ta ti chu ein pharisees of po don ama so bang thing to gon angai tu khom ki ta he ti chu ni ti chu ni satan man cha ho chana am ho ye la chu chor nga ni cho mo da na ki ge lu chu ai ma bible chor nga ni zu de te chor nga ni ti kha lo ti chu pharisee ho chor nga ni he ti kha lo ti chu chor nga ni pa kai am chu pharisee ho he ti kha lo ti chu chor nga ni pa kai chu jesu he ti ya chu chor nga ni pa kai chu chor nga ni man na ding dan chu ni ngai lut na man ding ati pu gi ding dana ding ati po na hi ni chu ki chen ta Pathen thu nei mo sa wa chu ting ta le jesu chor nga ni chung chang thu buin ho ani so hap dan sia chu ki mo chi re na mo chen mam so pi te jesu chor nga ni pal ke ki mo khapoi chor nga ni mi tam pen hagau be hi la ta salam jing na pu gi ta ani na pau chu jesu ong lep tha zo a chor nga ni ki ti chu Pathena zalenna kipana thanokna thagawa helna chuting tal hu hinna ni khu su dam na ni khu hiding ki su thing ni khu Pathenin chon se su thing ni khu hiding yo zo si cho hil chin ni nga am bet sa zo aba nan chi zon bunga na penga bela na chaina ding ya chun mi khat kum som phum kum get jen chat mo ai in jesun ama cha an lup amun kum sot ta na ani hi a hen a hi chuin jesu na za na dam no mem adi anapa jan dom bun pu tu yong ki cholo ting le tui kula e kai lading koi ma cha ka nei poi ka chi le ka thun le ka le mi dangin eihil tan jin ken kalap ji ta poi adi jesu na za ke pat doi na lop na ki choi jen lam zo ta adi chuin mi pa cha dam pe hil jing tan alup na ki choi jen lama zo ta na hi hichini chu chol nga ani a hi adi ke chor nga ni nga na Pathen mi su da mi cho so pi tyo ya cho chor nga ni ki ti zalen na hi cho ki pa na hi cho ta sa hagawa satan song kula ki no zo si da jo Pathen zalen na imu sa ta na cho ei pho chi ai cho chor nga ni ki ti Pathen ma ta ki phun ni khu amma tan phathe bu amma tan asu thing amma ta ki chor lu ni khu ati jo Pathen to chuting ta le ke ma chor nga ni khu cho za ta na bola a hi le ke man phathe ka bu ding binding blessing ka chu Pathen a koi sai to chin khwai hiya chu hi chor na ni hi aman lu dan alo pi dan chu hong hil jing chu aman apal ke khat cham loi ai le chor nga ni ma su dam pa chu judo ra mu kit tawin chu chu chor nga ni he je un hi ji je chung judo hon a ki bodam pa chu chor nga ni hi nang man lu na ki choi chu dan ngai hi poi te ani pho ki ta chu ahin ama chan dom ai bodam pa tan ka za na lu na ki join lam zo ta na ti chu ipiga sebe ding mate chornga ani pakai hinam mu ta chala chornga ani pakai ya chu mihim hoi na lup na hin ki putna nong chu chornga ani pal ke ni ta ngo wa ma chu jesun ki cinta se chornga ani nei pa na se na lup na ki pun chi tan lam zo nen ti he na ya chu chornga ani chu zang khai ta pu gi be hi ding zalen na ni khu za sin ai adam lowa umpa kum som thum la ge jen pa chu zalen na Pathen an pi a alup na hin ki dok ma zalen ta lama hin zo ma dinga ki pa na hi chu ama dinga hin khuluma hei mil thei ni hui ta lo thagau le ta salama zalen na hi ta chu hu hi na chan ni khu jong hi ta sa jong dam ni hui chu hi chu chilaya pharisee ho lo in Pathen ki pa na le Pathen in phathe bu na sum ta lo wa chor nga ani pa chu amoin legalism dan cho het khum chu ai ban jesun ki chin ta se amo cho chor nga ani nei pa hi lo cho ke chor nga ni pa kai ke he ti cho chor nga ni pa kai in chon sit a hi poi ka ti chu ibia nang chon sit a he na ti the ma ti cho jesu hi chu chu la ya ki sudam pa nang sai chu ai ki boldam sa pa in ai zalen sa ta chu ati sala na nalup na ki pun ti chu ati sala hi cha ko nai mu do cho so pe ti ho
Pathen chorngani kiti hi ehodinga zalen na asu dam nikho thengtah le ama phat thebu ichan nikho thengtah le chorngani nei pa ta hi pakai hi in mihim te ho in chon sit ani gel ho pu gi ani mo jo hisu Pathenin zalen na zo hi ami ngei lut na zo hi hu ing na zo hi ta ki chen ta ko khume tu na jong chorngani khoi hodinga zalen na ki pa na thengtah la hu ing ni kho hi ti ki chen ta ne thim ti win Krista lam zinga chorngani e hodinga pu jang khai ta le zalen na hidan pa chu mu chenin hagawa muchenin satan sungkula pugi ta ekhen khum ho jo chu pai lain Pathena nga zalen na hong sunga chun lut tai ti wedi tu nya ka sei do no me Hiche he Jesu Christian ke chen ta sei ke chornga ni pakai hi hongven pugi pu ho jo si ke man no ho chornga sa owinge ati tunin Pathena nga zalen ta chornga thein pathin bon cham pha thei bu pe kin han lang Jesu chornga ni pal ke khapon Jesu chorngani nit la khapon ama in chorngani nit dan zo chu ki chen ta eihil he ti chu tu nai phun no no mai pathen pathe bo pi taw han